Anya laki din! Agudo nga. Si kapay lati makamu dito'y balay kaw, Arnel kaanakan. Agudong kayaw, akas natibado yaw, Ante Elvay. Anya kumatima di itibado. Jay kumamot pangrawar abado yo ati isuot yaw, antay. Naggayad day tabidang yaw. Agsarsaring gayad di tadaga. Anya kumano nakabida nga. Awan bibiyang dagiti tao ang makakita kanya. Di kay kumamasaer, Ante Elvay. Ngamay mayat no di napintas met abado yo ati isuot yaw. Kaslamapan kayo agsik kay tiday taalangayaw. Adula amin day tangay bagbaga. Sakit, di kay sapay nagdigaw santay. Nagdigusak idinaminsan nga aldaw. Anya laki din, Ante Elvay. Saan aga po, ta nagdigos kayo idinaminsan nga aldaw, kat saan kayo niya agdigos ita? Ay, sana bali ah. Tanagkaw-kawak mag... Anya? Nagalas ti badaw. Ay, anay ko! Api ang kinadal mo tilupok, Ante LV. Nagababaday tabadaw. Makikita day tapusag mo. Day ti uso ita, Ante LV. Crop top ti awag iti day ti abado. Ay nagalas. Kas kalamang gargari iti lalakay. Imbag ko mano na po daw day tabuksit mo. Auntie. Tuladam ti susuot ko abadaw. Saan makita ti gurong ko? Jay ladapan kentangan ti sakak ti agparparang. Anya? Ala, ingka agpalda iti atid dog, Lorena. Nagkiting day ta shorts mo. Makitkitan day ta ping-ping ti ubot mo. Anya lakit din ni Auntie LV. Tila madmadlaw na. Di mulat tayo kaskaso ni Antim nga Elve, Lorena, nakaw. Nagistrikto ni Auntie LV, tatang. Dilawan na amin nga isuot ko. Conservative nga ni Antim nga Elve. Iso na, bakit na balasang? Napilin tumay. Kasta ka di, tatang. Wen, anak kaw. Upat kami nga kakabsat, nga misulang tibaak. Ada ka di mo't nagdaton ka ni Auntie LV, tatang. Adu ati nagdaton kan kwa nangam kinagura na amin ida. Apay ngay. Adu la amin kano ti asa-asawa. Sakit la kano ti ulaw. Anya? Wen, anak kaw. Kagurgura ni Antim dagiti lalaki nga may agdaton kan kwa na. Day tati rason. No apay na bakit na balasang. Kasta gayam, tatang. Nagbiter. Iso pinanawan dagiti lalaki. Nay, anya tararamidin nyo, Ante Elvay? Umis isbuak, Arnel. Ay, una yun day taalangayo, antay. Nakatakder kayo nga umis-isbaw? Anya ko ma, ipangatok matipaldak. Kaya't nyo asawan, awan kuhayaw? Ay, di mon balik sanday ta. Anyat ibagamaya. Ay, umay kapadigwan iti si Daam, Ante Elvay. Anya si daan day ta, Arnel. Lauya akar ni tibabaw, antay. Anan, kita akman. Adtaw, antay. Na, nagtaba. Ay, jak kayat titaba. Iyawid mo. Anya? Saan mo't unay anataba, Ante Elvay? Adaw di lasag na. Ay basta, jak kayat ti addataba na asidaan. Dinengdeng matimpa-digom kanyak, Lorena. Wan, Auntie. Saluyot, kan sitaw. Sinagpawan ni tatang iti tinuno abangos. Ni kabagis kaw tinagluta. Wan, Auntie. Nan, ramanakman. Puwa! Ha? Oh, apa yan, Auntie? Hay, nagapgad. Nagado ti bugong na. Anya? Ay, jak kayat tinapgad. Mangtad iti sakay. Ay, napilay na Ante Elvay kasinsin Lorena. Pinadigwak mat itay. Di nakit din kayat di lauya akar ni tibabaw. Napili talaga ni Auntie LV. Kastan sa kano dagiti balasang abakot. Siguro kasinsin Lorena. Hay, kaasimot nga agmaymay sa ni Auntie LV, ijibalay na. Mabalin pa imot ang magkiasawa no kayat na. Napigsapay mo't ni Ante Elvay. Awan latam mo kon kasinsin Arnel. Ay, nakasungsungit. At dalabasit mangag na. Masahairan tirik nana.
Sintiran ng tumatan. Di nakman kita nakastapiray. Dot-dotak day tamata makitam. Na, tagnirsikit day. Nagalas ti rupam nagnirsay. Kaskala nakangirsi ababaw yun. Napintas ka lata, LB. Nita Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, LB? Diyak kaya't ti maawagan iti napintas. Nagsiksi ka lata, LB. Nita Anay ko manin, LB. Apay asinipat nakmanain. sanak asiksay pireng. Amom, LB. Baruak pa'y lang aging gaita. Anya kuma? Inururay ka ngamin. Ay. Di mo sawan ngagdaton ka manan kanyak pireng. Nulakit di tadapan nakabalin na. Saan pa'y laan nagbaliw, tiriknakan ka? Ay di ka kayat pireng. Ngem kay kayat ka, LB. Iso nga roda nagbakak matayin gapukan ka. Ish! Anya nga, nabayagan adim magaday di karibal ko iday anagdaton kan ka. Angam siya, si bibiyagak pay. I'm waiting for your love. Lumayo ka, satanas! Lubayan mo akaw! Anya? Nakita ko ita nagsarita kayo ni Manong Pireng, kabagi Silbey. Ti awanan bain alak lakayan? Ibagbaga naman ang ti ayat na kanyak. Aw, apay nga umisom ka? Kanya nga tanusong bata mo ti ayat na, kabagays. Total ka, dekada mo tan ngagdadaton ka ni Manong Pireng. Ay, diyak kaya ti makiasawa ka bagays. Sakit laeng ti ulo day ta. ay, narigat ti matay abirhen, kabagays. Anay kabagays. Apay ngagsipat ka ngay. Di ka lang marabakan? Ha? Diyak kaya't day ta arabak mo ka bagays. Anya kumano matayak abirhen. Nana LV, ada ka di papananyo ita? Awan, apay aya kurdapi ah. Umay kayo kano agluwalo iji balay kuna ni uncle ko apiring. Anya? Asino tilwaluak? Pasyamday di apong Agustina, Palasipas, Barabas, Mindas. Nay, imbagamatan tinagatidog anagan na. Nana. Makaumay kayo ka di, iji balay ming agluwalo? Ala, mabait lang raw, tagpulusak kurdapya. Nalpasen na nga, nagiti kakadwa managlualo, LV. Intamot mga nain. Ay, dinakman as-asit gan si kapirain. Amom, nagragsakak nakakita ken ka dito'y balay ti kabagyan, May. Saan asikati ginagarak dito'y pirain? Lumayo ka! Ay na, nagpintas ka no agung unget ka, LV. Sumardeng kan! Diyak kaya ti maawagan itinapintas. Nagsiksi ka, LV. Maminsan pa'y pirain. Ulitin pa'y dagitim bagam. Agpaiso dagiti bagbagakken ka, LV. Sika ti kapintasan abakait dito'y lugar tayaw. Talaga adi ka sumardeng ha? Anay ka, kinugtaran matanti. Ay sus, Anay suray. ko. Diyak ingagara kinugtaran day ta. Pakawanin na ka. Ay, iniga ma'am, LV. Ay, sus. Diyak napupuutan anay gaman. Anyat kat katawaam ka ba, guys? Ako. Jack kaya't abaliksin ka ba, guys? Ay sumardeng ka ngagkat katawa ka ba, guys? Amo ko no apay ngagkat katawa ka. Jack ingagara day jay anapasamak. Agbagay kayo man kini Manong Piring ka ba, guys? Ay pakpakawan. Sakit la ti ulo dagita alalakay. Andiya laki din ni ka ba, guys? May mayat mo ilang no anda katakon ay nay mo itibiyag. Naragsak ti ada asawa na. Naragsak ti awan asawa na. May mayat ka ba, guys? Desnogan ka kayat now. Ay. Jack kayat ka ba, guys? Nasakit. Uncle, papanan nyo? Adamot imot mo asabong. Inakarman ni LV. Ha? Arman nyo ni Nana LV? Kano nagsungit na di abakat?
Kayat ko ni Elvey, nabayagin na panahon nga agdat-dato na kenkwana, kordapya. Kasta ka di, Uncle? Wen, kordapya. Aging gaita. Mangnamnama aklat ta, nga ayatin nakmet ni Elvey. Ala. Lalayngan yung ruteg daton, Uncle Piring. Wen, kordapya. Talaga akayat kao nga asawain ni Elvey. Nagpuskol tarupam. Nay, apay ka di, Elvey. Imbagak lang arudan ajak kayat ti agparam. Jakon makiasawa. Ay, di mo sawan ti kasta, Elvey. Sungbatan na kaong tagasawatan. Manjak. Nalawat ti talon ko, Elvey. Ayawan bibiyang ka. At dababoy ako. Uray pay. Nalawat ti balay ko. Jak pagan anaw. At daurnong ko, Elvey. Uray anyat ibagbagam pireng. At dapay kalding ko, ah. Uray. At lima abakak, Elvey. Uray pay sangapulaw ti bakam. At dapay duanwang ka. Uray pay. At daasukin pusak. Pumanaw ka! Ah. Di ka kasapulan, piray! Ha? Agungat ka maten, Elvey. Lumayo ka, Satanas! Sino tinangrabaw kanya? I love you, Elvey. Ha? Piray? Kaya ka nga asawaan, Elvey. Ay, di nakagat, Piray. Pumanaw ka, di tarabaw ka. Ay, nagdagsan ka! Ha? Ay, siga ka di dayta, Ante LV? Oh, payanas daaw ka nakakita kanyak, Lorena ka anakan. Nagkiting ti shorts mo. Kan nakasuot ka iti crop top. Agparparang day tapusag yun. Ay, bagay ko kadimot laang ti suot ka, kaanakan. Oo, Auntie. Magbagay mo. Nagpudaw gayam ti gurong kan pusag mo. Agyaman na kaanakan. Sa dino nga iti papananyo ita. Ay mapanak ijay balay da piring. Inak agpaasawa. Kaya, Sino ti... ha? Elvey! Wen piring, siyak nga raod. Ay, nagpintas ka maten, Elvey. Ati mo pa yan ti balasang. Nagadupay lang sa umpiring. Ay, asawaan na kaon. Ha? Wan. Talaga nga asawaan kan. Ay na, nagganas mo't gayam. Kaya't kaunti makikalay sa kanta. Nalpasin ti kalay sa tapiray. Humabol tapay, bareng makaanakak pay. Wan, Elvey. Anya pala ti aramidom ay. Maragsagan ak, Elvey. Kamaudanan na. Agasawa tamit langan. Adan nagbanagan ti nararamid ko ken ka. Anya lakit din. Agsao ka pa'y laang. Itay pa'y nga gururayat. Wan, Elvey. I love you, Elvey. I love you too, Piring. Ay! Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Nabakutan, abalasa! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Kamusta, anak ka? Baknang ka di may nagdaton kan ka? Saan, tatang? Jobless. Awan trabaho na. Ay, sana mabalain. Di baknang lalaki ti Pilyam, tapno bumaknang kamay. Awan, tatang.
Awan sir biti kinapintas mo no agtin nagkalangit ti marigrigat akas kadata. Wan tatang, di kay madanagan. Taado pa ti umay agdaton kanyak. Basta, lalay ngam ti agpili. Gini, anak ko. Naskay na makatumpong kay tibak na nga pakiasawaam. Saan ka di pa'y anak kapili ni Jenny kadagiti lalaking agdatdaton kan kwa na kabagays? Pasig mo ti mamirmiraot dagiti agdatdaton kan kwa na. Di ko mabaknang tapno bumaknang kamin tumay. Ay agraraman. Amom nga raw, nubak nang wano saan di agdatdaton kin ni Jenny. Maamwanday ta, baba ni ti panagkawkawas kabagays. Nagkapoy ka na mangilasin itibak ng kansan. Mabit man lang. Nakapilis ka, mate. Sa dino ti papanam. Napintasak ka di iti suot ka, kabagays. Nagalas. Anya tinagalas kabagays. Kas kala uleg ang nag-lipstick. Anya? Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo, mate. Anyat maipay ko kan ka. Siyak gayam ni Brenda. Ay, stay. Brando, tata. Kaya't ko ti agdaton kini Jenny nga anak yun. Ha? Agdaton ka kini Jenny, kunam? Uy, tata. Kurso na dak ni Jenny. Kasano na mamom ni Jenny nga anak ko, Brandaw? Namamok iti Facebook, tata. Una, hanggang saan ka matalalaki? Brando. Tumboy ka, mate. Uray no may sa katumboy. Tanapod numot ti panagayat ko kini Jenny nga anak yun. Nukas pangarigan takayat nak. Jak to pulos paldangan. Ayatek iti agnanayon. Adakot time. Ha? Awan, tata. Ay. Gawid ka nga ruden, wawang kutsim. Saan ka kayat para iti anak ko? Di manaw mo't adagos ni Brando, tatang. Pinapanaw ka, untawan mo't kutsina. Anya? Napanglaw mo't lang dadya, tumboy. Isuasan na maikarikan ka. Tatang. Langlanga na pa'y lang kitawan kukwartanan. Sa may isa, diyak kaya ti tumboy ngagdaton kan ka. Diyak pala nakasarita na imbag ni Brando, tatang. Uray pa'y, diyak kaya ti tumboy aparakin ka. Diyay makiipaay iti anak ti kayat ka o. Tatang. Anya ko matipakan kan ka diyay tumboy. Sa may isa, saan ngaglanglangabak nang, diyak tupay kaya ti panagrup-rupa na. Kasla grup-rupa nga lutiit anaipit itiri daw. Ay, di kaunay agpilpili para kin ni Jenny nga anak mo, kabagays. Diyay bak nang nga raw ti kayat ko kabagays. Anya lakit din, kabagays. Narigat tinapili launay. Taamangan no makapili iti kuggangay ni Jenny. Isong agpilay tapno sana makapili ti kuggangay. Di mo man ipadpada ti bagi makuggangay. Ay so, sa anak akuggangay, kabagays. Bagbagay kun to pa'y ti make-up ko. May sakamot kabagays. Adda ka lang dito'y parangan ng naka-make up ka pa'y. Imbag ko man o bagbagay mo kat saan may. Anya? Kas kala na make upan na bangkay. Kat, adda na pili mo, kadagiti agdatdaton kan ka, Jenay, kaanakan. Awan pa'y ikit. Saan akayat ni tatang dagiti napanglaw ng agdatdaton kanya? Apay anitatang mo ti agdesisyon para kan ka, kaanakan. Sika ti rumbeng nga agpilay. No asino ti kayat mo, kadagiti agdatdaton kan ka. Ikit. Di mo ikaskaso ni tatang mo, kaanakan. Sika ti agpili iti pakiin nayatam. Naimbag nga oras mo, tata. Naimbag nga oras mo mait, baraw, kuyaw. Siyak ni Frank, tata. Kaya't ko tagdaton ka ni Jenny nga anak yaw. Kasano na mamom ni Jenny nga anak ko? Naamamok iti may sapar kay tata. Imbaga na ta address na kanya, iso ngay mayak. Anyat nagan mo itayan? Imbagak itayin tinagan ko, tata. Ulitiklatan nga ibaga. Siyak ni Frank. Tagano ka, Frank? Taga kabangi-bangak lang nga ili, tata. Ada nalawa dagam? Ay, awan, tata. Ay, pumanaw kan, Frank. Sana si katikayat ko para iti anak ko. Anya? Apay napanaw yung adagos ni Frank, tatang. Diyak kayat dadya lalaki. Awan dagana, kin marigrigat. Tatang. Kin sa nagwapo? Kaslakal ding atame. Ala ni tatang. Ada ayamot saan atammi akaldeng. Tammi mo amin akaldeng. Basta, diyak kayat dadya Frank aparakin ka.
Asino nga ro ti kayat siya para kanya? Day baknang kan addaan itinalawa adaga. Di kutse, kasday ti kayat ko. Tatang, No daw may agdaton ken ka, pilyam tay lalaki akayat ko para ken ka, ha? Jak to kayat nga agrigat ka. Iso apilyam tay adu ti kwartana. Kumusta, Jenny? Sumbatam ka din ti datdaton ko nga ayat. kwa, Sumbatan na ko, Jenny. Ay ayatan ka unay-unay. Oh, adda natin nag-akasirula iti kusina yo, Jenny. di mo latan ikaskaso, Brando. Nagkalong man nga tan, di pusa may. Kasta ka di. Ulitat nga ibaga, Jenny. Ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti... Ha? Ay sus. Ang mga inibusan di pusa ti sidagan nyo, Jenny. Ha? Sa! Sa! Pusa! Pumanaw ka! Nagalas ka, pusa! Ay agawid akong Jenny. Apay ngay, Brando. Kasang sangpot mo laang ah. Saksamit di pusang abugin ni tatang mo. Rab-rabi lang arunin, nanda ka pala dito si kapusa. Kaskalal, alya pusa. Agawid ka talagaan, Jenny. Baliwak to lang ti umay di ti balayo. Ala, pumanaw ka si kapusa. Di ka nagsubsublay. Mala. Agan-anad ka nga raw, iti panagawid mo, Brando. Sabong para kan ka, Jenny. Agyaman na, Frank. Saan pa yan ti anak ka o tapno sagutam iti sabong? Truck. Frank, tinagan ko tata. Saan kat atrak? Ay, uwan gayam. Frank, tinagan mo. Oo, tata. Nalipatan nyo man ang tinagan ka? Jinay, agudong ka kat papanawo mo dahito yung lalaki. Tatang. Agtignay ka na. Si kamot ang lalaki. Pangal daw nga umay kagdaton. Tata? Wino, panggap mo ti umay makipangan dito'y balay. Iso pangal daw kang imay, Tata. Go away. Awan ti pasidami kan ka. Ay na, kunamlan asino ka amang papanaw ka dagiti agdatdaton kini Jenny kabagays. Ay, di mon pakibiyangan ti aramida kabagays. Jak kayat dagiti agdatdaton kini Jenny. Nagpapangit da. Kansanda abak nang. Naglaing ka nga aguyaw kabagays. Apay, guwapo kaya. Ay nadya kun balik sa hindi kayat ko nga ibaga. Tapno saan ka amasair kabagays. Di ka kumaaguy-uyaw, tadakos dayta. Pudno mat amin nga ibagbagak. Anya lakit din ni kabagays. Ikalintagan na latta ti bagina. Dakis ti aguy-uyaw ko na ngam ipilit mo latta. Inton kon, ginuradakan dagiti agdat-dataon kini Jenay. Gumora dalata. Anya kumangit ti bibiyang ko. Nung kumatabak nang da, awang parikot kanyak. Awan pa'y nasayat kadagiti agdat-daton kini Jenny nga anak ko kabagays. Apay anak ko namday ta kabagays. Nagmumursing da. Kaslawan makmakanda. Marigrigat da pa yung marabutit. Anya lakit din ni kabagays. Kunamlan nagbaknang ka no agsasaw ka. Agpay sumat bagbagak Awan serbi ti kinapintas ni Jenny no sana baknang ti pakiasawaan na. Ay na kabagays, di mun arapaapon day ta. No lakit di ta napudnaw. Kun addaan na talgad at trabaho jay lalakay. Mayatan. Tuka! Anya tukak. Uray mabaakan ti anak ko basta saan adagiti marigrigat ti pakiasawaan na. Anya? Siyak ti agpili para kan kuana, tapno saan tong agrigat. Sino dahi ta sa nga ilim anak ka? Ni Jerry, tatang. Iso ka di ti aking kotse, dahi ta nakaparada di ta parangan. Wun, tatang. Agdat-daton ka di kan ka? Wun, tatang. Agdat-daton kanyak ni Jerry. Ay sugbata madagusan. Langan na ti baknang. Kita ti sapatos niya. Branded. Ha? Uray ti kalugong na. Branded. Tatang. Uray ti pantalon na. Branded. Ha? Kasano ti pa nakaamoy branded dagiti suot na? Amok ti mangkita iti branded kan saan, anak ka. Sugbata madagusan. Tanay, sayang dahi ta lalaki. Ngam tatang. Diyak kayat na ita lalaki. Ay dang nga, ada kutsina kan napintas ti sapatos na. Ison ti pakiasawaam. Tatang. Ay gurain, kano di mo patsyon ti kayat ka.
Makiasawa ka, tanay. Bumakit ka magtay. Siyak man kit, di ti makisarita kan kwa na. Ay, kaya't nakatianak ko, Jerry. Sungbatan na, ti datdaton mo ngayat. Tatang, anya ka din day nga ibagbagam. Agpaiso ka detimbaga ni tatang mo, Jenny? Ha? Kwa. Huwin ka na, ayatin na kamatianak ko. Tatang, Manipod ita, agayan ayat kayon kini Jenny nga anak ko. Ay na, maragsa ka na nga rod no kasta, tata. Ay, baraw. Kukuha kong data na pintas sa sapatos mo, wan. Ha? Ibati mo, tagsaka-saka kalangin nga gawid. Sa nabali, tabak ng kamay. Anya? guraon nakmat ni tatang. No agpili ak pa iti pakiasawa ak ante. Isu asinong batak latan ni Jerry. Kayat mo ka di matan na dya lalakay. Un latan ante. Makiasawa akon ka ni Jerry. Nadalatakan ka day tabalasang ka. Sa bagay, nahustuan ka matan iti tawan. Agin inayat kayo lakit dekin ni Jerry. Masursuro ni ayat ako nada, ante. Karuba, baknang ti pakiasawaan ti anak ko. Ada kutsina. Makita yo day ta balay may. Agbalinto aman sunday ta. Palawlawak to iti alad ti mansyon. Tapno saan kayo basta makasidag. Ay, pasikat mo talalakayan. O paiso, pasikat mo talaklakayan. Sanak ngagpaspasikat kakalugaran. Umay ita dagiti dadakkel ken kakabagyan ni Jerry ket tinungan may ti kalaysada. Sigurado mapunno iti lugan ti parangan may. Ay, kastaya, tata. Wain, dagitin to agkakangina aluglugan ti agparada no madamdama dito'y parangan. Tabak nang ti pakaykamangan ni Jenny nga anak ko. Mawis kayon to amin intong kalaysada. Kasigurado nga grande. Apay ngay. Nagadumat sin ako liglig ti nagparada di parangan, Jenny. Ha? Huwag ngagpaiso, tatang. Pahasik ako liglig ti simmangpot. Sino ngay dagita? Naimbang nga oras yo, tata. Jenny, kakuyog kong tata ang kananang ko. Kastamatan ka dagiti kakabagyak. Apay ngay ako liglig mo tin tinagluganan yo, Jerry. Ayan nga di kutsem. Ay, saan ko ako day jay, tata? Kuko ti amok, binulod ko lang. Anya? Ay, sana mabalay. Umay ko asawaan na ni Jenny, tata. Isan, pumanaw kayo. Impagaro puno baknang ka. Anya? Awan mo't dakos na no makiasawa ka ni Jerry? Anya, angam ka babaeng. Imbagbagak ka dagiti kakalugaran, baknang di pakiasawaam. Basulyo, tatang. Imbabay niyo mutla ang tibagbagiyong. Anya? Ay, di kayo madanagan, tata. Uray no may saakla ang driver. Kabailak met abyagan ni Jenny. Ay, kababain na ito ngay naramid ka. Kababain! Ala, papagayam. Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag na intay pinaulwan. Napilay ni Tatak. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Anyalaki din. Ay, nagadaw tilinabaak. Awan pa'y tumulong mo't kanyak. Siyak lang aruden tinaglaba. Siyak pa'y timang susuon iti batya naglaon iti nagado alina. Wow! Ay, pangkisapataw! Ay, matinagan ti batya! Ay, natinagngag paiso ti batya, Belain. Ay, basol mau! Ay! Anay ko, napusin santingipan ko. Talaga apos siyak amin dagiting ipon mau! Ay! Nahayan na'y kumanan, Belain. Ustawn, nagdaran ti bibig ko. Narugrugitan dagiti linabaak. Ala, pidutom amin dagiti lupaut ket ingka ulitan agaw-gawan nanday. Wan, bakal. Ay, anay ko. Nagsakit ti dinanog ni nanang yaw, anak ko. Ay kay basol yung ilang tatang. Apay nga min akigtutan yun ni nanang ka, amuyo lang arudan ang nalaka makikigtaw.
Nabangking santi pangak. Jaksamot din may ngal-ngal dagiti ngipon ko. Nilaki ni tatang. No kigtutan nyo pa maminsan ni nanang. Amang ano saan la adanog ti maramanan nyaw. Aha, Amang ano kugtaran na kay pay. Yadadan ang nasakit ti kugtar. Ngam ti danaw. Malutluton ti pinakbag. Ramanak man kitday no naimasay. Ay, mayatin. Nagnanam. Kalubakon ti kasiro. mga tayo, bakit? Ay! Naibalangan ti lutluto ang Belen. Ay, basol mo! Nahayaan na ko. Apay nga agsipat ka ngay, Belen. Awanan ka itibain nandeng. Sayang tilinutok asidaan. Kinigtot na ngamain. Ay, jak inggagara, bakit? Sorry. Sorry tarupam. Ala, ako pam amin dagita naragrag ang masida. Tasidaam amain. Dilpatam day tasabaw anay belang. Ay, nalabas kamot bakit? Sanak nga asaw, tapno dilpatak na ita sabaw na ibalang. Sordo kamat ngamin, tatang. Anya nga ita. Naibalang gisi daw nyo kumaka ni nanang. Basol mo't lang inanang yu ah. Apay kumabasol ni nanang. Kadda kayo matinangkigtot kan kwa na. Naglaka makikigtaut. Dinamag ko lang no nakaluton, nakigtot adago sain. Amoy lang arodan asisilukan ni nanang. Naglaka makigkigtot. Mala, mangtad kakit din iti sidaan tanay, mabisi na kaun. Mabiit lang nga ro, tatang. Inak mangala iti sidaan nyo, iti kusina may. Apay ka bages. Nakamisuot kamat nga imay dito'y balay. Ay, sayang. Sayang at talaga. Anya ti sayang ka bages. Sayang jay si daan may. Tana ibelang laang. Anya, Kinigtot nak ngamin ni Nandeng. Iso aday jay. Nasagid ko jay kasirula naglaon iti pinakbag. anya lakid din aya. Sutil tumat anamin pinsan ni bayaw nandeng. Saan laang ama minsan kabages. Basansan. Anya, Kagurgorak pa'y matngarot ti kasjay nga ugali na. wanaw agkabawan ni bayaw nandeng kabages. Saan pa'y ngagkabaw? Napigsapay ti memorya na. Ugali na at talaga ti mang surdo kanya. Ay ikanak man kit di iti sidaag tanay. Mabisinak una yung kabaгаys. Ay agyamanak ta nakapanganak matlaangan. Imbaglakit dahin kadapay sidaun da kabagis ka. Ay kartingak man pa'y timagna. Tapno darasak ang makaawid. Manglintag akong dito'y irigasyon. Asidag dito'y apag... Bakit? Ay, matinaga ko niti irigasyon na! Ha! Ay, nagdive ka matandita na no, bakit? Ayawanan kay tibaay nanday. Ay, arayatan na! Jak amo ti aglangoy. Ay, uwan, bakit? Kumpot ka iti imak. Kartingam! Apa yan, nanang? Malamlaming kay patay. Ay, yawanan bain. Asino ti nyaw? Ni tatang yu pepe anak kau. Kinigtot nak. Iso na ipisukak iji irigasyon. Anya? Ay surdo tiawanan bain na laklakayan. Kanayon nakakigtutan. Anya laki din ni tatang. Kayat na kay asur-sur doon. Saan langan ngagparparang kanyak ni tatang yaw. Patalaga ang makaraman kanyak. Di kay payagaw awit tatang. Apay, anak ka, Gubat lakit di ti mapasamak no gawid kayaw. Sino kumati aggubat? Delikado kayo kanina ng tatang. Ah, Surdo kay ngamin. Agasan. Tana ipisok iji irigasyon ni nanang. Gapo iti panangkigtot yaw. ay, rabak ko lang dayjay, Pepe, anak ka. Jakmat namnaman na tumpuak ija irigasyon. Nagpanatingan. Gapo iti day tanga inaramid yaw. Prank lang, jay naramid ko. Anya aprang? Day tayo ngay mabuy-buyak ija YouTube. Padpadasak lang, mat ngay prank ni nanang mo. Dayjay manan ni Belen. Iprank ko manan. Nalaka lang amin na makikigto ti asawak. At daigam ko ngay ayam nga ulag.
ipurwak ko kan kuana. Kitag man ti reaksyon na. Aginaya na kamagna. Inayad. Aday ta. Asidig akon kan kuana. Ipurwak kon da ito ay ayam nga ulag. Ay, ulag! Ay, ulag! Nagdakil nga ulag! Ay, mataya ka hon! Mataya ka! Saan ka pa'y amatay, Belen? Ay ayam lang da nga ulag. Awanan ko itibain! Anay ko, nagsakit ti danog mo, Belen. Inakalaan jay bunang! Kapten kalangan! Ay, taray nandeng! Taray! Ay, buwisit day dyan lalakay! Apayan ka ba, guys? Anyat mapaspasamakan ka? Adamot imot mo abunang. Sapsapunak ni nandeng ka ba, guys? Kayat ko apat! Anya? Ay, saan ka ba, guys? Di mo aramidan day ta. Surdo tiwanan bain alaklakayan! Anya gamin tinapasamak aya ka ba, guys? Pinurwakan nak iti ay ayam nga ulag ka ba, guys? Ay na, nagbutungak tayong pagarup ko apud-pud no nga ulag. Anya lakid din aya ni bayaw. Surdo at talaga. Amo na lang arudan ama nagbut-butungak. But nga nakpailaan. Apay ngaglamlamang ka dito'y balay, tatang. Ay, nanang mo, suneng. Anya man ang tinarami jo aya, tatang. Rinabak ko lang, mat. Ngamtag, akmatan. Ay, anya lakid din aya, tatang. Sardengan nyo ngamin arabrabakan ni nanang. Amo yung lang arudan ama nagkigkig to. Ay, basta, di mo ibagbaga nga dak dito'y balayo, ah. Ay, agawid kayo kit din, tatang. Urnusan nyo ti pagbagiyo. Ay, diya kaya ti agawid. Kabut-butang ni nanang yaw. Amo yung matgayam nga agbuteng. Ngam apay nga rod arabrabakin nyo ni nanang. Nagtadam jay bunang nga igam na. Sigurado nga agbalinak nga al-alyano matag... Itay nakapayasap sa pulan ni Bagat Mau, pare nandeng. Diya pala kaya ti agawid di balay, pare Tomas. Nay, apay ngay? Pagbalinan nakmat a corn beef ni Belen. Anya? Ay sos, delikado nga rod no kasta, pare nandeng. Ay, talaga delikado, pare Tomas. Iswa dito yak pala paraangam, wag. Ay, wen, pare nandeng. Si kalat ta, ti makamaw. No agdamag ni Belen, no sa dino ti ayan kaw. Ibaga, madinak nakit kita. Wen, pare nandeng. Nagkalma ka din ni nanang mo, Pepe, anak kaw. Uwin tatang, nalamiisan ti ulo na. Saanin nga pungpung taut. Saanin? Awanin dyan bunang na. Awanin tatang. Ayos nga raod. Iso nga gawid kayo. Di na kan kaguran ni nanang. Hanggang mo sigurado ka, saanin ang napudot ti ulo na. Saan ko na lang aruday? Nakaluton sapay ni ti pangaldawan niyaw. Kasano nga mom, anak kaw. Naggapuak iji balay tatang. Ala, agawid ak nga rudan. Saan mo't gaya man na napudot ti ulo na. Awanan ti parikaw. Yaho! Simang putakon, Belen, bakit? Nasaya at tasimangpet kan. Anay ko, nagsakit ti danog mo, bakit? Daytoy pa'y. Husto na, nagsakit. Anay, nabataksan ti matak. Ay, anay ko. Ba't takag pa'y timatam? Sana ko na makakita. Ay, kunak manusan kan ngagong ungay. Nagkunakan ka asana kon nga gong ungat? Ni Pepe nga anak mo. Naggapo ka nun dito'y balay. Katandapay ka nun indasar mo apangaldawan. Saan ang naggapo dito'y ni Pepe? Yakpay nakikita na yung anak mo. Anya? Ay. Nagdadakkel ti black ay mo tatang. Ay, sinalbag ka, Pepe. Kunam kanya kasaanin nga gungungot ni nanang mo. Kita man tinaramid na kanyak. Dani na isi na ti ulok. Ako No sa anak-anak alisay, amangan no na po si amin na nangipan ko. Mawan ti dakas nga intensyon ko tatang. Kayot ko lang nga agurnos kayon ka ni nanang. Kita man tinaramid na kanyak. Dani jakon maimulagat dagiti matak.
Kasano nga ay pare nandaing. Hindi kan makaaway di balayaw. Saan pari Tomas? Kasano ka nga rudain? Jakambaw. Sapay mabisina ko. Pasinsya ka, tasaan ka amapakan di balay kaw. Apay ngay pari Tomas. Sa anak ngamin namang mangahan pare nandaing. Anya, di ba ikat matay ka, no di ka mangmangan? Basta, awan tipakan ko ka. Tinayad laang nanding. Di kagparnway iti unay. Tapno makastrek ka ni di kusina. Ay, sapay nasip nga. Nalabit na nakaturugan ni Belen. Di naman daw ti aramidag. Ay, nakagkalong iti kusina. Ay, Jaske, nasagid ko titugaw. Nagunikit day. Adda ka ditaw dita! Ha? Ay, nakaringan ni Belen. Ang mga numay ditaw. Adda ka ditaw dita kunak! Meow! 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 Ayos. Ipagarop na lakit di apo sa dyan nagmeow. Nagulima ka ni Belen. Ituloy ko timapan ni dyan kusina. Ay salbag. Awan mo't naluto amakan dito'y kusina. Awan karga dagiti kasirula. Sapay mabisina kaon. Agtatakaw! Anay kaw, sakda ito'y Belen. Ay, anay kaw. Ha? Nandaing? Uwan Belen, ay sakda ito'y. Di na ko mapangoran, iti palanggana. Ha? Adda basol mo kanya. Iso ada ito'y pa'y tiplanggana. Anay kaw, huston Belen. Napakawanan na kaw. Apay ngayon luar mo dagiti badok, Belen. Pumanaw kan! Di kan kasapulan, nandaing. Ay, pakawanan na ka din, Rabrabakan ka lang, mat iday. Prank lang, day. Kasta gaya ma, ti amom nga takat saan ama kapasair tar aramidam kanyak, Pakawanan na kon, Belen. Ang balbaliwa kaon. Di na kon papanawon dito'y balay. Magdusa ka, nandaing. Noan niya tinaramid mo kanya. Isumat ti aramidakan ka, tapno agnakam ka, Ay, pakawanan na ka din, bakit? Sani na maulit, day. Talagang agsingsing puta kaon. Ala, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Prak! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isaganing Bolyeser. Isagsagot ka na kayo si Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, duwala ngen nga aldaw ti palabsen. Kasa ngayon ni Loling nga apo ko ta, lakay. Wan nga rod, bakit? Awan gayam. Inawis mo kumadag ijagagayim mo ijay daya. Saan pa'y nga rod, lakay? Mapaanak pa'y lainton bigat. Awisak amin ida. Katuan na, imbag lang nga kadwam nga agisagana kadag iti masapsapol. Kaya kastamot ng dagiti maluto. Wen, inak to awisan da soping, kan Mildred. Sigurado nga awan papanandagi dya inton Sabado. Ay na, nasaya at nadanon ka dito'y balayo, supeng. Wala na, awan mo't napanak ita. Maya, tao may kakumaawisan. Kasangay nga mintay apo ko me inton Sabado. Kasta ka dinana? Ikatwan na, umay kami nga agasawa. Ay na, agyaman ako, nay supeng. Namnamaan kayo nga rod inton Sabado. Wan. Wala na, di kay madanagan. Umay kami kiniriki. Umay kami tumulong nga agluto. Ay nalakay, bumangon kan Huy!
Bangon! Na, nagrigat ka matin ariringan lakay. Bumangon ka nun na. Ha? Apay arilingan na. Kan may sana sa papay. Parbangon pa lang. Ay na, nalipatang ka di amapanta ita ijay ayanda na muna. Mapanta tumulong nga agluto. Gaputa ka sangay jay apu ko da. Anya, mapantay ta nga oras. Katuwa na. Anya pa'y nga iti maitulong ta. No aldaw tanton amapan. Apo, unay kan bakit? Ay na, amangan nun nalimpungatan ka lang. Maturog tabay. No di mo kaya't ti bumangon. Maudi kalaangan. Ta umuna akon. Sumaruno kayon ton. Iti anak ta. Ni, si Kamat, kumare, nagsapakan? Katuan Mildred. Imbagak metken ka idikalman ang masapat amapan ijay laod ita. Anya, mapantan iji ayanda na mo na ita nga oras? Katuan na. Anya ngay ti maitulong ta no aldaw ta amapan. Nasapan sa unay, mare. Nakababain mo't no sumangpat ta ijay. Kat saan da pa'y lang anak karing. Malaki din. Umunag kan tagkapita pa'y. Ay naku mare, ijay tantun balay danana muna ang makikapi. Umay kakit din. Anya? Ay agyaman at nasapa kayo nga imbay, Mildred, supeng. Awan anyaman na, nana. Dagito iti maimorian anateng. Mailaok iti pansit. Kan adakar ni ijay ref, wan. O sige nana, da kaming kin ni Mildred ti makaamo dito. O sige nga road, baka mo kayo pa'y dito, wan. Agpulusak, tamapan kami biit ijay ili. Mapan mi alaan jay cake ni Cassie. O sige nana, ingkay latan. Ingat! Oh, kumare. Apay ngay akalaat mo ten anak kaululimak ka. Kunak matlakit din mo kasta unay nga adutihan dada. Ngam saan matgayam? Anya? Nagawis da pa'y laeng iti tattao. Idinto takas la umdas la para kadakwada ti sagana da amakan. Huy, agulimak ka man, mare. Ang mga no ada makangagkan ka nakababain. Pudno matibagbagak mare. Agasam, tarinikos sa ninana muna ti amin akaaruba na. Tapno umay da dumaray. Ngam, ita, basit matlagayam ti handada. Ha? Anya? Ay unay kan? Tinapatag, nangan amin a tao. Nangan amin ngam saan tayo mat-anak na. Ay, sumardeng ka man, mare. Di ko namkit di, pampanunutam ngamin ti ikargam di ta silipin mo. Isu akas ta ti ibagbagam. Sumardeng ka man si Kasuping. Anya laki din dahi tang ibagbagam. Kat, pudno mata, nagawis dati ado a tao. Ngam kurang mati handada. Anya laki din aya. Tinapatag ket nangan amin na tao. No syakla amay sa. Jakon agawis iti ado, no umdas la para kada tayo ti handa. Ay sumardeng kan kunak. Amangan mo adda makangag iti ibagbagam. Nakababain. Nakitam di salad da. Hay na, nakatamtam nay. Kurang ti gatas ken ingredients na. Jay pansit da, kurang ti karne na. Ken maysa, jay spaghetti da. Hay, awan pa'y hotdog na. Anya? Ay, di ta ka man langan. Anya? Kasta ti bagbaga ni Suping? Ay, wan lakay. Ay na. Unay mo tanday jay a babae. Law-lawan ko na nangawis iti kas jay a tao. Nagadumot gayam ti bagbagana. Oo na yan ni Suping. Ala, takita man no isunto mati agpa-birthday. Siguraduan na lang aglaplapusanan ti makan. Ay, bayantan lakay. Taisulaang mat kati ada ibagbagana. No addan tumanan paskan dito'y balay.
Di mo awisan day ja babae. Nakababain mat kan kwa na. Yehey! Manulangan nga aldaw ti palabsan nanang ag-birthday akon. Ha? Wen nga agpaisuan niya anak ko. Nanang, kayat ko nga da kumamot kay kinton birthday. Kun kayat ko, jay cake nga adangay maguygoyod a kwarta ijay unag na. Ha? Kun kayat ko nga awisak amin na classmate ko. Ala, di ka madanagan anak ko. Matungpal amin akayat mo. Ay na, thank you nanang. Nakaragragsak unay. Oh, Mari Suping. Itaman pa'y akasta tilangam. Kaslada parikot mo ah. At dala pang panunutok, Mare. Good. Ibagam ano anya dayta. Anya nga iti amom no makatulong ah. Kung amin, Mare, umadani nga aminin ti birthday ni Zia nga anak ko. Ngam, awan kwartak nga igatang ko iti handa na. Anya? Iso nga ruday ta ti parikot ko ita. Ay na Mare. Saan mo't akapilitan nga agpapaskan ka no talaga nga awan kwartam? Ha? Iso na laeng tas sikat ti kababain. No birthday ti anak mo kat awan mo't gayam isaganam. Ngamin, malagip mo dagiti inlawlawat mo idinapanta na ki birthday ija ayan danana mo na? Ha? Kasto unay ti panang dilaw mo iti handada. Iso arumbang laeng, amas ad-ado ti handam, kumpara kadakwada. Ngamin, nakababain ka laeng. Sapay na idanon kadakwada jay sinasaom iti. Anya? Lakay, ingkanto awisan amin agagayim mo. Ah, anya? Apay? Una, ragsakan tayo ti kasangay ni Zia inton ka ni kadwa. Adda ipakan mo kadakwada? Ay na, di ka madanagan lakay. Kompletos rikados ti handa ti anak ta. Adda cake na. Kan saan na basta-basta cake? Adda kwarta maguyuguyod iti unag na. Anya? Kan saan laday ta? Nagorderak iti talo a pansit bilao ijay ili. I-deliver dan tulangan. Kan adamot la salad kan spaghetti nga inorder ko. Kan saan laday ta? Adda pa'y lechon. Iso nga uray ayabam amin agagayim mo. Kas kada amom dita. Umanay ti handa tayo. Anya? Kan saan laday talakay? Agpa-video okay akpay ah. Ah, sa dino nga tinangalami ti kwartam? Ay na, saanin anas ko no sa dino tinangalaak. Tinapatag, saan ko at tinakaw. Oh, masapa ka nga umainton bigat amaray. Wan kumare, di ka madanagan. Apaglawag, adda ako ni Jibalayo. Nasayat no kasta. Apay, ado aya ti maluto? Ay na, ado amaray. Maminsan lat makataon nag-birthday di kakaiso ng anak may. Iso abongga. Anya? Sige Mari ah, panawan ka pa'y. Inak ijay balay danana mo na. Inak awisin ida. Tapno makita damot nga ado ti handa may. Saan akas kadakwada? Anabilang samet, numano ti umay amangan. Ay na mare, ingka man langan. Ay, adday ta kaman ako nakon kat. No anya laditan tilawlawatem. Kung liligaya ka sa piling ng iba. Uy, mare, uston dito pa nagkankantam. Nagadun ti bisita yung agsasangpet. Ha? Katagsangpot dalagta. Ay namare awan parikot. Nakasagana mo't amin amakan. Mangan kay latan. Ha? Numalpas kay amangan. No kayat yun ti mangibalkot. Ay kat mangibalkot kay latan. Anya? Nay, aldawan.
Ang apay asaan ka pa nakaluto, Suping? Mabisina kon. Ha? Kuna malaki din no da naluto asang petak. Agluto akmat no da mailuto. Itala sa anak a nagluto. Gaputa talagang awan maisaang lakay. Anya? Awan na isaang? Hun lakay. Talula nga daw tinapalapas, manipod nagpapaskan ka dito'y balay. Ang ita, awanan ti maisaang? Lakay, awan ngamin kwarta akon. Daytan ti ibagbagak kang kasuping. Naghanda ka itinakad ado i-divert iti anak ta. Anya nga ita? Lakay. Saan nga min nakapilitan nga aghanda ka iti ado no di mo kabailan? Sikan tumit, naghanda ka iti ado. Tapno may pakitam kadag iti tattao nga ado ti kwartam. Anya nga ita, mabisin kan. Ha? 1 di millionaire ti awag kan ka. Kundi pa video okay ka pay. Ang ita, ultimo isa ang awan. Anya laki di. Ni, kasla ni Mari Suping ti adda iti igit ti kalsada Ni anyay ti kukuan na dita. Nakadumog mat. Kasla dapit pidutan na. Asit gakman. Hoy! Mari Suping! Ha? Anya ti kukuam ditoy. Nagpudot ti darang tinit nga madaka ditoy. Ha? Agal-ala ka iti kalunay? Pamare, awan nga minan si daan mi. Agungutan nila kay kukan ti anak mi. Gaputa awanan ti maidasar ko para kadakwada. Anya? Mare, Ay nako Mare, kaano lang hindi nagpapaskan ka iti bongga? Ngam ita, adda kakit din dito'y igit ti kalsada nga agal-ala iti kalunay? Mildred. Amo, Mare, 1 di millionaire ti awag iti kasta. Uri ag sakit tinakam mo kanyak, tagpay sumot ibagbagak. Agasam, tapi nakitaam dagiti tattao adimar ay idi iti kasangay di anak mo. Ita, umay ka lang agtaltalbos iti kalunay? Ha? Saan nga min anasaya anti kasjay, Mare? No saan akabaalan ti bulsa? Saanan apilitan? Tapno na ibaga ti tattao nga adda kwartam. Maditi kasjay, Mare. Si kamat laang tinakababain. Suping! 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 Oh, apay, anya ti bagam. Pukaw kala pukaw, makarangrang. Asino di lalaki abarbasa namang sapsapol kan ka, ha? Saan ko lalaki day jay? Bombay day jay lakay. Iso tinakautangak iti dakkel agatad. Iso jay inusar ko iti birthday ni Zia. Aniya, Iso asa nakarumrumuar gaputawan pa ibayad ko ita. katanyang harog ti aramidam ita. Alangan nga aglemlem mong kalatan. Ingka mang sabol iti panggedam. Tapno da ibayad mo. Lakay. Awan manamnamam kanyak. Kunak tumait. Saan ka nga imbaw na mapan umutang iti Bombay? Nasaya at kumano di inutang mo kat nagserbi dito'y balay. When no, impuunam iti basit a negosyo. Hanggang saan mo? Ta inusar mula eh. Tapno iparamag mo iti tattao nga kabailam ti agpasken iti bungga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Mine, anya nga iti reply ni Manang mo. Aguray mat ananang, tarip-replyak pa iti textmate ko. Una man pa'y laang akatchat ni Manang mo. Tanay, agawid nan dito'y Pilipinas. Bayang pa'y laang dito akati text mo. Ni Nanang mo, sumroman ang tiki na KG nan. Sung bata mo ni Manang mo daytan. Hello, Manang Ethel. Oh, ada kami dito'y airport. Hala, ada kayo ditan? Ay, Nanang, adada ka nun ni airport. Kat, kasano nga yan? O may da kayo sabtan dita airport? Saanen? Mabannog lang ni Nanang iti atidog a biyahe. Adda inarkilami a van. Urayan da kami laangan. Anya ka no? Sige, Manang.
Urayan da kayon dito'y balay. Bye, manang! Dinamag mo kumano kadwa na di asawa ng Amerikano. Ulit-ulitan nyo mo't. Imbaga na lang arudan ang kadwanan. Ay, maaramat ko matlaang ang dagiti nakalakas nga English ko. Oh, dagitoy pasarabok kada kayo. At daamin para kada kayo. Di kay madanagan. O, Mini, iwaras mo dagitoy chocolates. Wan manang. Ethel. Nanang, at damot pasarabok kan ka. Sana ka interesado iti pasarabaw. Ah? Saan ka nga interesado? Kat no, daginatang ko abang banglupalakan ka. Kanjay ibagbagam akulay iti buok mo. Ayan na di asawa mga Amerikanaw. Ni Phil. At dapay laang ijerwar. Katkatungtungan na ni Bayaw Ruel. Ay, agtungtong kami man. Are you Americano? Huh? Americano? English. Oh, yeah. I speak English. Me too. Speak English. Minay! Adang, dito'y kusina, nanang. Tultulungak ni Manang Ethel nga agluto. Kwa. Yawatan nakman iti paypay dito. Itanay agkalimduosan nakmatan. Apay ayang amin, nanang. Pudutan nakgamin. Naging lisak lang iti namin doa. Agkaling uta nakmatan. Trying hard kayo mat ngamin nga aging lis. Yalahan nak iti danom. Darasam. Makain inom kayo pa yan, nanang. Bayan nyo lang ano marigatan kayo. Nanya marigatan nga ibagbagam. Kabalak ti aging lays. Uray man agmalmalam kami nga gis istorya iti English. Ay, anyamat tan. Saan matla maibusan ti tao dito balayan? Umay dangarod mat makisarabo kini Manang mo, Ethel. Agrigat ya ginaw. Sapay naglanip dagiti pinggan. Imayak ta nagpartigayam ni Manang mo iti baka. Baka kan baboy tinaparte, uncle. Ay na, may samot amin abo maranggayan. Kahit anyangay. Kakabagyan na kumaamot ti umay. Mine. Adda ka di pa yung chocolate. Ikanak manuray may salaing taramanak mamat imported a chocolate. Awanan, uncle. Kukwaklangan din at da. Nagadumat ti dimawat ngamin. Nagbit na ibusain. Anyangay tinabatay. Dagijay dilata. Ay, ikanak man nga ron, taimbagla pasarabok kini antem no agawidat. Tapno dinak kusilapan. Sige, mabit lang tayo nakmangala. Ay, ayan na ngay gayam tay Amerikano abayaw mao. Atay jay suli. Agmay sa. Nay, apay ngay Mike. Kabutang damat nga sitgan. Kasanda nga amo ti aging lis. Sa bagay, uray siya. Jakmet makasao iti Ingles, kaya't kukumakait aka istorya. Kat, asit ganyan uncle. Ay, jak kayat. Nariga tayo ti agdaringungaw. Nakaturugak. Itata nakaringak. Ado pa'y lang titatao dito'y balay. Paggapgapon da kito'y. Kat, dagiti kaarubam dagita nanang. Aguray man ta inak ibaga analpasan ti partay. Anyamot dagiti akakaaruban aya. Nangandala nga rodan, nangisupot da payan iti inyawid da. Saan da pa'y laang nga agaway? Ay, inak man ungtan dagiti akakaaruba. Ay, di dala mabain. Rinugitan da payan dagiti arubayan. Ang mga no intaray da payan dagiti nangingina amasetas kaw. Bay amlaang kadiida nanang. Italaang mapasamak da ito. Ayan na nga di asawam nga Amerikanaw. Nanang, Phil tinagan na. Saan Amerikano? Isumat lang nga isaw. Nananay. Apay nga itaadamot ija-igid ang nakatugaw ngagmay-may sa. Jakpay lamasango nga asikasuan tani. Ado pay laang dagiti bisita. Ay kababain, ang mga no ibagana nga isnabon tayaw. Ni, papanam ngay nanang. Ay indak kadkadwaan, kaasim.
napananday ito'y amini ay Itay pa'y nga ay ayabak ta ikan na kuma itinalamis adanom. Manang, Si kamot gayam day tadaryaw. Nasaya at mo ta nakaumay ka. nadamag ko lang kadag iti kaaruba da itoy. Madamak ngagmulmula iti karabasa, idi nakitak nga da nakasupot nga iga daw, nga inyawid da. Kat imaya kun adagaws. Nagado ti bisita. Adan sapay lagsang pag. Nakitak med nga inistorya kayo iti manugang mo nga Amerikanaw. Anya nga iti pag-istoryaan niya, tamayat mat ti kakatawaan nyo adwa. Nakita nga kinkin natawa kami. Itakla nga namo na nalaing kagam nga agsaw iti Ingles manang. Jak agsasao daryaw. Nga mas daawak ta katawa mo't akatawa. Anya, saan ka nga agsasaw? Saan agkat katawa laeng? Ay birbiro ko nga ron ni Minay. Taagpayawa tak iti danom. Taagkalimduo sa nakmanan. Nunapnapan ang tumot day jay nga ubeng. Nakitak ba't iti ruar nga da kasarsarita na alalakay? Anya ka day ta nga ubingan. 15 anyos pa'y laang titawon na. Ay nga makididay taon. Imunegak laeng, taumayak mang isupot iti karni ti baka. Ada ka di pa'y nabati asa ka na manang. Ang rekman akal daw. Taimbag lang nga igup-igupek, tapno ada pamigsak nga agmula. Kasjay mo't gayam ti panagsao iti English. Pisilim laeng ti akong sa kaagsao Inglesan. Ramidak man. Hey yo! How are you? Nagmayat. Nanang, anya ker aramidom. Si kamot gayam Minay. Pisilemot day ta agong mo sa kaagsaw. Anya ngay day ta. Ewan. Ngap, dinakdildilawon si Kaminay. Oy, nagkunakan ka makidate kan kat nagubingan ka pa'y laeng, ha? Makininaram kan? Di mon to pa'y malabaan ti badom. Siyak pa'y lang ti manglablaba iti badom. Ay na, binisita naklaang ni Ryan dito balay. Isuje ka textmate ko. Ay awan bibiyang ko no sino day ta lalaki. Ninanang mat, yaw awan naman ang ti saritaanin. Kat no nakita kang agsasaw, sa mo pisil-pisilan day tagong mo. Agprak-praktisak nga round. Trying hard ka, nanang. Nay, payagkatawa anak, ay nagloko kan nga ubeng. Dariaw, Oh, apay manang. imayak do ti bangkag mo, ta umayak man dumawat iti nateng amulam. Nauma, kun nga sidsida iti litsawn. Apay, adu pa'y ayat tinabatay. Ay nagadaw, napunno di refugee balay. Kaya't kukumatyag sida iti dinengdang. Saan ka di akayat di manugang mga Amerikano ti agsida iti karne? Saan namot kano akayat? Patatas mo kan burger ti kayaan na. Kasjay da talaga nga main. Kanan na jay buuan ang dakkel apit siya. Hay, ijak man la kabaulan ti mangan iti kasjay. Foreigner da nga rod. Birukan ti bagik ti bugoong daryaw. Gagangay sa tabuggoong ti agtartaray iti orat kaw. Ay, ingka nga rudan agpuros iti kayat mo anatag. Nagmayatan ti mga ano dinengdeng ti sidaan. Ay, uray kasto nga inaldaw ti sidaak, jak mauma. Ay nananang, unay matdaytan apan nangan mo. Apay ay anak kaw, nagmayat ti agkamot amangan, ado ti makan ikaw. Agkam-kamit ka lang aruden. Nakangato pa'y laang day tamay sa asakam. Kastuyak mo't asigod amang mangan ka. Makita na ka ni Phil. Kat kastuyak nga road. Ipalawag ko inton madamdamakan ko na iti Ingles. No apay akastuyak amangan. Wen, taadda ka no kayat na nga ibagakin ka. Anya nga igata. Igat mangan ka pa Agsarita kayon to inton madamdamang. Manang, ayan ni nanang. Kasarsarita na ni Phil. Ay sus,
Napalaban manen iti English tinanang no kasta. Damagan sa ni Phil kankwana no kayat na ti agpasyar iti Amerika. Kayat na ayamot. Saan na kayat? Manang, agkakapsot ni nanang no awan bugoong asidaon na. Kat no dinengdeng tibiyag na. I am beautiful. I know that. Naawatan na ti English ko Aguray ka man da pisilak to'y agong kaw. Tapno mas maawatan na. Oh, what are you doing? I can cook dinangdang puryaw. Dining? What is that? Daotong and tarong in water and bugaong. Boil and that is dinangdang. Oh, you don't have to praise your nose. I can understand you. I am beautiful. Oh, I believe you. I am naipugsok matan di pustiso kon. Ayan, Oh, what's the matter? may pustisaw. It's gone. Yes, gone. It's gone. You have no teeth? Oh, what happened? Ay, naipugsok nga ron, damagang pailaing na. Inugasam na ito'y pustisok, Pinay. Wun. Anya lakit din ni nanangan ayata. Ungat nga ungat. Nanang, di na magkadikan ka ni Phil no kayat mo ti agpasyar iti Amerika? Ada bugong ijay. O taong kas kada bulong ti marunggay amadengdang. Adamot ang manmano, nakaro ti ice no ijay, nanang. Dito ito, pa'y kadyak agdigos iti makabulan ti naglambay. Daytanto kiti adais nan, ni nanangin aya. Apay, masapol nga ibagam dayta, kababain. Umay kaagpasyaran tamakitam dagiti apukom akarupropa ni Phil. Wala nanang, mapan ka nagpasyar. Tapno nawaya ka makisinarak iti dayta katiksbait mo. Tayton agawidak, addanton asawam kasjay. Ni nanangin aya, advance launay ti panunot na. Diyak kaya ti mapan iti Amerika anak kaw. Kasanon ngay dagiti tarakan ko amanog, pato, kas kada baboy, no pumanawak ti tay. Asino ti mang sibog kadagiti masitas kaw? Kat nagsadot mat ni mining agsibog, taday tala makiti texter aramiden na. Syok man ti nakita nan. Kan may sa, ay, jak kaya ti mapan, tamarigata nak nga aging lays. Ay, agkalinduo sanak, jak maawatan ti riknak. Ay, aminag. Trying hardak iti English. Anya, lakit din ni nanang ko anya. Sige, maawatan ka. Pauitan kan tulat tangaruden iti dolyar mo. Uray siyak mat amanang. Pauitan nakmat ay iti dolyar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.